खंगना लेरखिबी नुपी मचा अनि मणिपुर पुलिस की कांगबु अमना कनबा ngamhore हौखिबा पुंग कुन मरी दा थोखिबा तोंगा तोंगान बा थौदोक सिंगदा आइना थिंखबा लालहौलुक अहुमगी कैबरी मंगा फाबा ngamkhre Myanmar ga tainaba Arunachal Pradesh ki mafam amada popi tharamba thengnarakre mafam aduda tharamba popi hectare ahum rom yanthatuna manghankhre amadi Manipur University of Culture gi mahayroi singna Inter University National Youth Festival gi event kayada makok thongba ngamkhre ISCOM News Ming Tabiri Bakwai Pinamapoi Pinky Okram Nataram Nokcheri Pungjasi Fawbagi Maruba Pausing Pizari. Thiba Khangdana Lerakibi Nupi Macha Ani Tha Sikini Panda Manipur Police na Kanbangam Hori Hairi. Manipur Police ki control room dagi ngarang thadora kiba cherol amada nupi macha amana Kakching Bazar dagi ni aduga atopa nupi macha aduna Wangbal Laikon dagi ni Hairi. Nupi macha ani adubu lalhoba yauhanana ba khonaramba lona thingkraba lalolup RPF PLA gi mioi ani amasu haiba numit asimaktada Kakching Bazar dagi fagat pangamki fagatlaba mioi ani adudi Moirang Bazar maning Moirang Them Laikai dagi Moirang Them Romancing alias Phirepa Cheikun guhumdoi amadi Kakching Thonglan dagi Nongmai Them Muhindro Singh Chahi Yankai Marini haiba mioi ani asi RPF PLA da nauna yauhanana ba mi pusinbagi thabak tawba mioi ni Police na kalahuraba nupi macha ani adu Child Welfare Committee Thobal gi chairperson gi mamang da puthoklaba matungda mari leinaba singda khusinakre hairi Nakalamaromda Manipur Police na haukiba pungkun mari gi manungda tongan ba lona thingkraba lalolup singi mioi manga fagat pangamkhre hairi Bisnupur District Police na ngarang kumbi gi wangu sabal dagi lona thingkraba lalolup KYKL gi mi ani fagat ki Fagalaba Singh Adudi Pukhramba Mimbol Singh alias Inaubi Chahi Kuntraga Mapan Amadi Athokpam Surchandra Singh alias Khaba alias Ravi Chandra Chahi Nifuni Thoini Atopana Amaromda Imphal East District Police Nasu Idilbung Police Station gi manung chaliba Ngarian Chingkhonggi Kaira Wangkhemdegi lona thingkraba lalolu UPPK gi mioi ama fagat kre mioi adudi Ningombam Bonbon Singh alias Samu Chahi Nifuga manga kawi mangondagi .32 pistol amaga marunipan amaga fangle hairi nakal amaromdana Imphal West ki haubam marak kai samlai kai degi lona thingkraba lalolup KCP People's War Group ki mioi ani amasu fare hairi faraba sing adudi Yambem Gulsan alias Nauba Chahi Kuntra amadi Philem Jenan Singh Chahi Kuntra ni thoini makhoi ani degi police na detonator yaudaba number 36HE hand grenade mari mobile phone amaga gari amaga fangle hairi Security Force ki apunba khutpu amana India amadi Myanmar ga taineba ngamkhai oriba Arunachal Pradesh ki mafam amada lotna hectare ahum lomda tharamba popi pambi sing park sanna manghanta khankhre akaknaba paw ama fangbadagi Indo Myanmar border pillar number 172 gi Longvi amadi Lungka khulgi taineba mafam amada popi pambi sing thaduna kani sungadawri haibagi paw ama fangbadagi Changlang District Police Nampong da Leiba Tarasuba Assam Rifles ki COB team Special Task Force amadi District Administration ki official kaya yauna hairiba popi pambi sing adu yanthatuna manghankhibani hairi Haukiba numit kharani asida Tripura Frontier da Leiba BSF na mi yonthok yonsin tawba mioi ama yauna Bangladesh macha kunga mapanga India taret amaga fagat pangam khre hairi hairiba mioi sing asi airport police station gi Lankumara Amtoli gi Nischinpur Mohanpur gi
हरना खोला वेस्ट त्रिपुरा की रेलवे स्टेशन चुराईबारी अमदी धर्मनगर की रेलवे स्टेशन सबरूम अमदी गोमाती डिस्ट्रिक्ट की एल के पराद की फागतखिबनी हाइना बीएसएफ की पीआरओ न थादोरखिबा चेरोल अमदा खंगलकली असम की बक्सा डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा शिमला भूटिया ट्रक अमगा थेंगाइनबदा बाइक तोंगदुना लाकपा नुपा मचा अनी लेखिद्रे लेखिद्रबा नुपा मचा अनी अदुदी जालंदगी विकी मेदी अमदी खाथंगबा अंजानदगी मृगांग दास कौवी हाइरी लेखिदबदा यावरिबा विकी मेदी हाइरिबा नुपा मचा असी हिचेब जलादा फुटबॉल सानबदा ममिंग चटलबा मियोय अमनी हौजिक असीब हक्चांग अनिमक मचलपुर की डॉक्टर रवि वारो सिविल हॉस्पिटल दा पोस्टमार्टम की दमकत लैरी हाइरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU की मित्यंग मखादा उत्तर प्रदेश तलैबा एमिटी यूनिवर्सिटी न युम्बु ओइदुना पांगथोखिबा कुंट्रागा निपान सुबा AIU इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024-25 ता सरुक याखिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की महाइरोय सिंगना तोंगा तोंगान इवेंट कयादा मकोक थोंबा ngamlakre थासी के अहुमदगी तरेट फाउबा यूपी की नोएडादा लैबा एमिटी यूनिवर्सिटी की कैंपस दा पांगथोकिबा फेस्टिवल अतुदा म्यूजिक इवेंट की ओइना इंडियन ग्रुप सॉन्ग दा अहानबा सोलो इंडियन लाइट सॉन्ग दा अनिशुबा डांस इवेंट की ओइना क्लासिकल सोलो डांस दा अहानबा थिएटर इवेंट की ओइना मंगा सुबा फाइन आर्ट्स इवेंट्स की ओइना स्पॉट पेंटिंग दा अहानबा कॉलेज दा अहानबा अमदी कोलाज दा अहानबा अमदी इंस्टॉलेशन दा अहुम सुबा मना लौबा ngamlakibani मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की महाइरोय सिंगना फेस्टिवल असिदा चाही अहुम थंगना सरुक याबा हौरपदगी कुंट्रा तरु कुंट्रा तरेट अमदी कुंट्रा गनिपान सुबा यूथ फेस्टिवल दा इंडियन सोलो डांस इंडियन ग्रुप सॉन्ग स्पॉट पेंटिंग अमदी कोलाज हारिबा इवेंट मरी असिदा लेप्तना अहान बकी मफम कनबा ngambaka loinana university amatana record asi thugaiba ngamdri pumnamak asi oza amati mahairoi singna thawai hakchang yauna khotnabana ngambani haina manipur university of culture gi deputy registrar dr l surjit singh na phongdorakli tang hum dugina march tang 2025 pauda simbiba inter university competition asida manipur university of culture gi Satra Satra Simpuna 28 na participate tawani 28 na participate tawasi event direct ki manung da participate tawada event marina first position tawa aduga event amana second position tawa aduga event amana third position aduga event amana fifth position targa aikoi chumba manipur sauthuk saningai oiba sum mai purakpa sida aya purakpo hanna thagar phungdok sari musijabai satra satri singna kan hona biduna Smaina Indian solo dance da sahi hum chukna continuously when Manipur University of Culture he AIU the affiliate tawga koi competition na si Europe de ki hoji pawa suli left na fast jari ado loina Indian group song da suli left na hum lak fast jari aduga amuk college amadi koi sport painting da suli left na koi sahi hum si when maris the first to first consecutively lower coach da du mutik ngai from dok sari ado loina na Indian light song solo the su was in power second among the second adun targa was power lai home lok su when the second tare adu loiselakpada marui papau amukhana thamjari बखंगदना लाइरेखिबी नुपी मचा अनि मणिपुर पुलिस की कांगबो अमना कनबा ngамhuwe थौखिबा पुंग कुनमरी दा थोखिबा तोंगा तोंगान बा थौदोक सिंदा आइना थिंग्रबा लालोलुक अहुंगी गादरी मंगा फाबा ngamche म्यांमार का ताइनबा अरुणाचल प्रदेश की मफम अमदा पोपी थारंबा थेंगनरख्रे मफम अदुदा थारंबा पोपी हेक्टर अहुमरोम यानथतुना मांगहनख्रे अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की महाइरोय सिंगना इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल यूथ फेस्टिवल इवेंट कयादा मकोक थोंबा ngamख्रे
ISCOM News Sandok Manipuri Pau Punja Sifau Bionadi Matang Soy Salo Sinjare Makataba Pau Singidama ISCOM News Podamak Yang Tadan Labio.